godang mula-mulai laos padomo tu godang sopa-sopai. Mauliate madi homopat denami nani najino manogot pinaula botari paridana sungsu parlopan natabu ala naeng mangalia mahami parmusik nami bae magodang lia-liati alai edena unang lalapo di portibion bisa oke bisa kali abang bisa kali bae mapat denami bae pangarit tarinai ini jalan batu dua las ni rohana. Baik namang musin hau bertusi. Molotung alang roh baijo kotak-kotak kiri so nanti bahas songon na dikira-kira songon na gudang ini dengan baik kotak-kotak kiri so. Baik mamang musik naik. Iya, itu karena si roh ada itu sudah.
Wah, tebak dobe. Dok. Wah, ay mera, ngaro pimpinan ni Huriat tengah sabin no. Iyo Dok, mera, narak Dok. dobe niya. Wah, amang. Itahu mah tuyo binay Ido. itu panuhatan. Ba mama. Jason no, pwede nami. Gabi, Idok amat tamanurong. Tinahuin na mo al tiyo binay tu panuhatan. Paidamangin na si tiyo-tiyo, uduti tu hasahatan. Baka majo godang mulai-mulai. Lima bulan-bulan nama. Jadi panitia tak geser tuh hampir ngotik naik. Nah, Dok. Padopak metaho kita tu alahi. Ay tong do dong atau dosa huriat tak. Songon erdenir gilang kit. Oh, dongan. Udah tiamang baru, ha? Jadi di Sanhami seterusnya sambil melihat kami nol si pahamuan ro mau lebu pihami. Kasi mano padua dia ma hasahatan nak. Ate. Gabi. Jadi di hamuan musim nami Gabi po, gabi. nang mga liya mahami lah sekalian nang ulo ni panitia. Baka majo godang liya ti.
Edo. Nakikulukos kay di Edo. ba? Naksudain na pudong nang sosako jadi paliya. Naksudain na si pasahaton o ti sosadia. Ihe, matutu. Ah, malate mah dito hata. Diang parmusin nami. Dan pasato silua mahami tu panitia. Tu riata. Tu songo dia pedo na pasatami. Songo ndo ni situ lo nami. Siti mah sikofa kulang-kulang para una. Tung songo dia pe ta pasatami non tu hata na manggohi pas-pasuna. Matutu. Pagkaw mang.
malate mah dia parmusi nami. Sama-sama, Mang. Baik dalam mah Jadi pengujungnya. ada orang soi pasahat tamu godang hasahatan kami siap panitia madok moleate di haroromuna nasihat Ebe. tersada hatanina tua-tua do tutu nama dokon asa bagok namar halto mainna naniagatat di robian horas mahami nama jalo tugada nama di hamu nama ngaleon sedot mami siap panitia Dia mo parmusi nami. Gabi lang, gabi. Nami mah teparuturon nami. Dok baik kamu jo sondo sudah tua. Tinahwai tiu pinasu pasuhatan. Badam masih tiu laus pasubam suasatan. horas 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 ido jadi sadia nakin na siya section parhalado do panitia jadi songo buah-buah sati-sati nakiningan na pinasaha ni parhalado doho panitia godangna 2.650.000 rupiah. Ya, tepuk tangan buat panitia dan parhalado.